Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Dewasa atas nama Abdul Fadriki, NIT 1741133, Taruna semester 8, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Dewasa semester 8 atas nama Abdullah Hafidh H. Nomor induk Taruna 1741134. Jurusan Diploma 4 Nautika, Kompi A Peloton A6. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdal Akbar, NIT 1741138, Nautika semester 8, Peloton A6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sudarsono Hamid, NIT 1741139, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Darmondana, NIT 1741140, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azizul Rahman, NIT 1741142, Kompi Alfa, Peloton A6, Taruna Dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Dewasa semester 8 atas nama Ahmad Noviansa, NIT 1741144, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Digari, NIT 1741160, Taruna semester 8, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama Arif Rahman Nugraha, NIT 1741163, kelas Nautik 8F, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saleh, NIT 1741165, Taruna semester 8, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Chandra Masri, NIT 1741168, Taruna Dewasa semester 8, Kompi A, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriawan, NIT 1741170, Taruna semester 8, Prodi Nautika, Kompi Alfa A6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwianto Aziz Sunarno, NIT 1741181, Taruna semester 8, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Peter, NIT 1741189, Taruna semester 8, Prodi Nautika, Kompi Alfa, Peloton 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Rahmatul Ristia, nomor induk Taruna 1741190, Kompi A, Peloton A6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, NIT 1741191, Taruna semester 8, jurusan Nautika, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginaldi Ikhwan Aditama, nomor induk Taruna 1741194, Kompi A, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Lesmana, NIT 1741201, Taruna Dewasa semester 8 Nautika, Kompi A, Peloton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermawan Anwar, NIT 1741202, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peloton A6. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan Recidolo Pratama, NIT 1741207, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Safirdaus, NIT 1741210, Taruna Dewasa semester 8, Kompi Alfa, Peleton A6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruni Dewasa atas nama Jihan Fahira, NIT 1741214, Kompi A, Peleton A6. Terima kasih. Taruna semester 8, Kompi Alfa, Peleton A6. Sekian, terima kasih.